Hello viewers, tini hanya rona ani channel lamsogo tini topic ke algebra. Algebra bo chini bangai bilai nangmani sung SSC te RRB railway rogo Tpsc klar bo bo phaio hani bangai sung no kam strang nangnai ke no ani channel plan chim pathak jora nai tondi je exam SSC gana rok to kam strang ni kri rok bo haino strangai tondi tabani ke kau kaisa tong practice is the key to success nai hani bangai sung practice khai tong hanga success nai practice kere ingke sung despana manai tongdi aba pokoi thangnai hai faidi sung tabang khailai nai tongdi faidi ulja sango anu kaisa sai khanai sekang maths ni rule ingke bahai nai di maths ni rule ingke pulabo minus ingke equal to plus ingke plus minus tama plus minus ingke minus plus ingke tuang plus Pia or jaga ni rule ingke shortcut bai khai phungne or ni rule ingke aba haya or ni rule ingke minus or jaga ke plus ya deba apa pia or ingke minus nai ke plus minus ta mane or jaga bo plus minus ingke plus ingke minus plus ingke bahai nai minus ingke plus tongnai jo oboke same tongnai obor ingke fed nai plus minus ingke plus nai plus minus thane on rule loke jo jetabok sung khaina rule loke bahai nai shortcut bai nai tongdu ingke question o tongo pula segango if x plus 1 upon x equal to 3 then find x square plus 1 upon x square ingke besuk nai x plus 1 upon x equal to 3 ingke 3 ingke x square plus 1 upon x square ingke besuk nai nisung ingke bahai ke find khaina bo om hai jefro oba hai ke tong kha ingke boni formula kaisa tongon ro mujo khai formula ingke aba shortcut formula do n square plus minus 2 omke formula na mujo khai ro n square n mane o 3 n mane 3 do n square plus minus 2 nai ketabo khai di sinro busung nai ba n square formula angke to n square adi plus o jaga plus ngai tamane sinro formula bahai sini formula bo plus angke minus angke or plus ya deba angke sini formula bahai ba plus angke minus angke minus 2 angke busung sini ro n mane o 3 n ingke 3 square minus 2 ingke busuk pai ka 7 mage 7 5 ingke amna full ka solve khaina ingke bahai nai sung full ka solve khaina ingke nro full ka solve kai phunai nro am to shortcut bai si full ingke bahai nai tongdi a square plus b square ni formula a plus b whole square ni formula bahai a square plus 2ab plus b square a square plus 2ab plus b square boni formula ma khainai tamani ke oro square gana hade bagani ingke tabo khaidi a means omo do a means omo b ingke omo ke a omo ke b hanai romanya di ingke a square formula to a square ingke x square plus 2ab 2 a ingke pomo x into b tongo into cosine into b ingke mo 1 by x plus b square ingke 1 upon x square equal to tabo ox cut khai di ingke te besu tongkho x square plus omonos kang suijnai 1 upon x square plus 2 plus 2 tongkhai deba ko plus 2 okay naji semono solve khai bai ke x square plus 1 upon x square plus 2 ke next bahai nai naji yani both side whole square khaya nango yani equal to
3 3 और 3 स्क्वायर नहीं तो बहुत से स्क्वायर खाई बता सं इसका अमन स्क्वायर खाई क्या और जगह वो जगह चागी ऐसी कौन उठान खाना दी x plus 1 by x whole square बन whole square खाई दी तो वो 3 बताएं ना बस 3 नंबर स्क्वायर में खाई नहीं सा बहुत से स्क्वायर खाई कहता बहुत से स्क्वायर दो तो मैंने के बन फॉर्म में खाई ना ना बहुत से स्क्वायर खाई इनके x plus a plus b whole square अमो a अमो b इनके बन वैल्यू दिख रहा क्या इनके 3 square डायरेक्ट 3 square वैल्यू बस 9 तब कैसे x square plus 1 by x square equal to 9 वो 2 yang thangke tabang nai 2 yang thangke plus tong mani yang ulta di thangke angke minus nai aban rok kangke sidi plus tong mani ulta di thangke angke symbol sense nang minus tongke yang thangke plus yang thangke angke minus into tongke divide nai angke to plus yang thangke angke minus nai minus 2 angke besu phai sini ro x square plus 1 by x square equal to 7 iko boni answer phai kata sini ro besu x square plus 1 upon x square plus 1 upon x square equal to 7 abai ke khai ka hai hai ti kai sinai di tabo ke x minus 1 upon x equal to 4 then x square plus 1 by 1 upon x square equal to besuk nai equal to besuk question mark do mo question mark इनके खाइदी फॉर्मूला भी खाइमे सं फॉर्मूला तो सिनी तंगो फॉर्मूला बाहाय बने फॉर्मूला के n स्क्वायर प्लस माइनस 2 के n बस 4 ये दे बसिनी 4 स्क्वायर आजी सिनी फॉर्मूला बाहाय सिनी फॉर्मूला वो और अमो उल्टा थंखा किस्सा minus plus tongkhangke minus plus tongkhe bahayna siniro minus plus tongkhangke siniro minus se plus se minus main formula angke to hede ba inke siniro jagani rule ke bahaynai sini rule angke minus plus angke plus angkhane abo iska formula mujo khai do omono bat di abo use ngla minus plus angke plus me soisi formula angke bahai minus plus minus pia or ni rule angke plus nai do minus plus plus to formula no romi to khai to rule ngising la je minus plus tong minus plus se bahai nai minus plus angke formula ni mote angke rule ni mote plus nai plus 2 bisa 4 square angke 16 4 square means 4 into 4 money equal to 16 plus 2 angke equal to bisa 18 x square plus 1 by x equal to 18 pon value angke 18 phane do equal to 18 angka ketak chebe khale nai nadi तब कहना दी if x plus 1 upon x equal to 3 then x minus 1 upon x equal to besuk nai taisin to square or n के square गना ये बा तब square करी के अब हाई फ्रो के फार्मूला बाहाय यूज नai बाहाय फार्मूला यूज नai कहना दी अब हानि फार्मूला अंके फार्मूला दो हम root n square minus 4 वो फार्मूला यूज करना नहीं दो root over n square minus 4 हमका फार्मूला जेफ्रो yang square करी आफ्रो के फार्मूला यूज करना नहीं n square minus 4 हमका तब नाइ दी 4 जों बनो अप्लाई खाइने n square minus 4 equal to n बसक से नहीं n means 3 square minus 4 इनके बसक फाइ क्या 9 3 3 is 9 that 3 square and 9 no 3 into 3 do 3 square means 3 into 3 9 minus 4 give us 9 missing 4 minus 5 root 5
अमनि आंसर के रूट 5 अमा के खाइदि नेक्स्ट दं नायफिदि if x minus 1 upon x equal to 5 then x plus 1 upon x equal to बुसोगनाय अबाय प्रके सेम फार्मुला फिया सिम्बल सिमिन चेंज नै सिनि फार्मुला बो बाहाय सिनि रूल माइनस से प्लस से इनके बाहाय प्लस जों सिनि रूल दो सिनि रूल सयसो इनके बाहाय बा माइनस से प्लस से माइनस जों अब सिनि रूल इनके अमसी मने यूज माखाने माइनस से प्लस इनके फॉर्मूला तो सिनि बाहाय फॉर्मूला इनके तो n स्क्वायर माइनस 4 इनके सिनि रो n बुसो सिनो n 5 स्क्वायर फिया बना दी और जगह वाला माइनस और जगह प्लस और जगह माइनस और जगह प्लस आप लोग के बाहाय नहीं फॉर्मूला बाहाय नहीं इनके प्लस नहीं प्लस 4 में जो प्लस 4 फॉर्मूला वो प्लस माइनस खाइना दी हमको फॉर्मूला इनके बस 5 स्क्वायर इनके 25 5 5 जार 25 प्लस 4 के बस खाइना 25 प्लस 4 इनके 29 रूट 29 5 5 जार 25 प्लस 4 इनके 25 प्लस 4 इनके 29 रूट 29 अब ओके अब आंसर ते भाई नेक्स्ट होते खाइ फंनाय तब के क्यूब नि आदि क्यूब नि फ्रो के फॉर्मूला बाहाय ना दे क्यूब नि फ्रो फॉर्मूला दं क्यूब नि फ्रो के फॉर्मूला म n क्यूब प्लस माइनस 3n n क्यूब प्लस माइनस 3n दो n क्यूब प्लस माइनस 3n इनके तब नादि बनि फॉर्मूला यूज खाइने जों क्वेश्चन बाहाय if x minus 1 upon x equal to 2 then x cube plus 1 upon x cube equal to बुसो के बनो के बाय के सॉल्व खाइने नादि फॉर्मूला यूज खाइने नांगनाय जो फॉर्मूला बाहाय जो फ्रो फॉर्मूला वो उनके बाहाय बा n क्यूब प्लस माइनस 3n के प्लस माइनस से प्लस है तमाम नहीं सिर्फ माइनस से प्लस है सिर्फ रूल बाहाय माइनस से प्लस है प्लस माइनस से प्लस है इनके प्लस है इनके n क्यूब प्लस बस 3n n वैल्यू बस 2 क्यूब प्लस 3 into 2 क्यूब बस 858 बाकी 85 साइड में इनके 2 क्यूब खाई 2 क्यूब 2 नो मांगनो 3 बार मल्टीप्लाई खाई 3 टाइम्स 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ओके 2 क्यूब प्लस 3 2 जा 6 इक्वल बस 5 का 14 ए ऐसे क्लाइन है अब आगे खाई ना तेब नाइ दोने तेब खाई फ्रंगनाय तब खनाय दी if x plus 1 upon x equal to 4 then x cube plus 1 upon x cube equal to बुसोगनाय के सेम फॉर्मूला यूज होनाय क्यूब नि फ्रॉम के बो फॉर्मूला यूज होनाय n क्यूब नादिरो प्लस से तबांग सिन फॉर्मूला वो प्लस से इनके सिन रूल इनके और जगह नि रूल इनके माइनस प्लस इनके माइनस है प्लस से माइनस इनके अब ये खाई प्लस से माइनस बिसनाय प्लस से माइनस 3n ओके n वैल्यू बस 4 n वैल्यू 4 हमको फार्मूला से दो फार्मूला ने यूज खाई रो फार्मूला ने मुझे खाई दी 4 क्यूब माइनस 3 into 4 4 क्यूब उनके बस 4 क्यूब उनके 64 बाकी 64 फाइंगे 4 नो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई खाई दी सो 4 4 जा 16 4 जा 64 ए वह जो माइनस 3 4 जा 12 3 4 are 12 64 में 12 माइनस करेंगे ते 52 ए हमारा आंसर
Apply cái khai manai nai di tiếp khai phong này agai cái sừng bahai khai agai se yang di cái plus mang nai just ngai khai mana yang side of left side of right side cái plus plus tao cái minus from cái bahai này này je from minus from cái bahai này này tong di apron cái te formula nó o je ở bahai o je formula cái gì vậy con n cube minus plus minus 3n अब use nya je from yang minus from cái bahai này tao question bahai na di if x plus 1 upon x equal to 3 then find x cube minus 1 upon x cube equal to busuk na hinai sung find tab ke yang minus from ke book formula by use na ingke sinro a cube minus b cube mon formula bahai a cube minus b cube ni formula ingke a minus b into a square plus ab plus b square angka formula boni ke formula use khai jeng mathematic lain angka tab nai to ni boni formula bahai na e khai di jeng tabo formula use khai nai do omoki a hani rom di omoki b angke a cube minus b cube ni formula bahai a minus b means x minus b to bomba 1 upon x a minus b x angke a 1 upon x angke b ke bahai m one formula a minus b ke a minus b next a square means x square plus a to x ab into 1 by x mane b do plus b square 1 by x b to 1 by x 1 upon x okay b square mean 1 upon x square tabo sung bono 5 x minus 1 upon x boni formula ke bahai nono khaire mane tai singo naji 1 upon x ni formula bahai naji nono khongnai 1 upon x ni 1 upon x one bahai pro formula use root over n square minus 4 o formula use khai sung ma khanya ra jakob inke boni formula bahai 1 upon x minus 1 upon x inke n square minus besar 4 inka popai kamu boni tabo omoni tikladi oro naji ro x katang nai saka to bai by x katang nai inke besu tongnai sinro x square plus omon skang suidi 1 by x square plus oro to ti 1 tong phai ba kuno kore kha mane 1 tong inka ta n means moment 3 square minus 4 inki omoni tabo omoni value khna di omoni value ke bahai omoni pro ke bahai khaisung x square plus 1 upon x square pro ke bo formula use sung nai nadi afro ke omo use sung nai x square plus 1 upon x square pro ke bo formula use sung omo n square plus minus 2 plus nai ta plus ba plus nai do x square plus 1 upon x square pro ke bo formula use sung sinero bracket series di n square plus from ke sinner plus minus nai do minus 2 ti 1 to tong phai da 1 0 ke na or mo ke bus nai 9 minus 4 bracket tong nai do n bus n 3 ada n in value 3 ke 9 3 square ke 9 direct suri khado 3 square ni value ke 9 3 se jana hene direct 9 suri ke minus 2 plus 1 ini besar nai sinero oke root 5 hai khado 9 minus 4 ke 5 ini jaga bana je besar nai te 9 minus 2 ke besar 7 plus 1 ke 8 ini ro 8 hai kata into 8
bas sung bono bahai suinai 8√5 boni answer angke amo hai kenaro busi khana ka khaibo nadi tep tongo te kaisa khai pangnai tabake bahai question if x plus 1 upon x square not x square x plus 1 upon x equal to 4 then x square minus 1 upon x square equal to besok आगे संग बाहे खाय आगे खाय यंग्स राइट साइयो यानी कि प्लस नमान खाय तो माइनस 4 के बाहे फॉर्मूला यूज संगना इनके a square minus b square फॉर्मूला यूज संगना a square minus b square फॉर्मूला बाहे a square minus b square फॉर्मूला के a plus b into a minus b that means अमो a रोम नहीं दो अमो a अमो b इनके तब यूज खाय x square minus b square formula है बाहर a plus b means x plus b x that means हम a याद बा यहाँ के b 1 upon x इनके x a plus b minus a minus b हम तो a minus इनके a minus b के बमो 1 upon x क्या दी x plus 1 upon x बन value बुस यही और सुझाव तो x plus 1 upon x value के 4 इनके रो 4 इनके तब x minus 1 upon x बन फॉर्मूला के बबो ngनाय जों आगे यूज खाय पे जब बाहाय प्रो इनके बो फॉर्मूला यूज n square minus 4 अमा यूज वो फॉर्मूला यूज जों अमाय प्रो जों प्रिवियस टाइम बो खाय देबा एमो इनके तब बाहाय नाय दि अमो बने ओरो इनके बाहाय ngनाय n means 4 square minus 4 root over 4 square is 16 4 are 16 minus 4 okay 16 means 4 thang 12 वो 12 नो ते खायमा कुना सिम्प्लिफाई खायमा को 12 नो बाहाय खायमान जों 12 नो 2 2 जा 4 4 3 are 12 2 जा 4 4 3 are 12 इनके हम तो कानी तो ये बस स्क्वायर इनके तो yang फातारो खायने इनके बाहाय ने सिनेरो स्क्वायर इनके रूट ने फातारो खाय पे 4 into 2 almost means बिसिंगा तो रनाय जे कायसा के तनाय बस मिन बिसिंगा तनाय दो जे जुरांनाय ता कनै जे स्क्वायर मीन्स कायनि के जुरांनाय इनके सेम ओंखां फातारो खायने के हम तो कायसा सि बबायबो तो सेम बके कायसा हानि बके बिसिंगा तनाय business nation 8 root 3 e amoke boni answer inke tebe tongo na di nirok tebe string ai manai te kaisa tongko te kaisa te kanis tong tabo kana di if x plus 1 upon x equal to 3 then find x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 inke besek nai sometimes to cube khai square khai tabo ke power 4 ni pro ke bahang nai jongdi tabo ke bahang nai जों go formula use khai nai जों और formula kai use khai man do kaisa ke bahang use khai nai जों kaisa ke nai di formula kai ni और kai ni use khai man kaisa ke n square minus 2 whole square minus 2 आगे बो खायमान ओइ औ फॉर्मूला यूज खायमान दो खायफान राउंड बायबो ते कायसा के बाय खायमान जों सिगांगो के और तो 4 या देबा इनके बाय खायनाय सिगांगो x square plus 1 upon x square नि खायनाय दो सिगांगो नि खायग्रानाय बनि फॉर्मूला के बाहाय सिनेरो n square minus 2 plus तो minus देबा plus minus के बस फायगा n नि value बस 3 square minus 2 इनके बस फायनाय सिनेरो 3 इनके 9 minus 2 इनके बस फायगा 7 फायगा रखा ते कैसा के बाहे खायमान इनके क्यूब कैसा 2 वे पैक देबा कैसा के क्यूब
te kaisa 2/2 bai do sini total 4 na nang ya ba 4 na nang te kaisa 2/2 bai khai apro ke bomong sna sini ro te bai apro ke x plus x power 4 plus 1 upon x power 4 equal to n tabo ke bomong sna sini ro tai sini to 3 sere ba 3 ni pai kha sam tabo ke n almost sing snai almost 7 se nang snai do okay bai ke 7 pai kan no khai prong na the same formula ngai bai prong ke n square minus 2 n value is 7 square minus 2 okay besu 5 nai 7 square 7 are 49 minus 2 okay besu 5 ka sini ro 47 bai ka mo 5 hin ro sngi man kana di trouble no 5 phong nai bai ka 5 ka sini ro kaisa ke 7 5 ke 5 besu bai ka 3 tong ta ko 7 okay 47 5 ya de ba ta mai bai ka 5 no explain kai solve kai phong nai nai di or jaga wo khai pe ja x square into x square angke besu x to same angke second power plus 9 x to power 4 ke tola wo kita among bai among nai ke x square by x square plus angke to same ya de ba mo plus angke 1 into x square angke to x square tola to x square tong plus tabo ke among bai among khai phi besu nai bo same 1 by among x square ke x square tola to x square plus tabo ke among by among to pai ke ta ke among by among besu 1 by 1 angke to 1 1 1 x base angke to same second power plus 9 x to the power 4 okay equal to 7 7 49 तब काट खाई दी x square by x square काट तो बेसे तो नहीं x square by x power 4 plus 1 upon x power 4 plus और कुन करी हमने 1 टों 1 plus और अब 1 equal to 49 x power 4 plus 1 by x power 4 equal to 1 plus 1 angke to 2 plus tong ke yang di thang khang ke minus ngane ke 49 1 plus 1 to 2 ye ba plus ni thang khang ke equal to ni opposite side thang khang ke minus besu pai ka sin ro to chale 49 minus 2 angke 47 e abai ke khai explain khai jaw ke solve khai phang jaw do short bai khai yang ke formula bai khai yang ke ta formula tong na di kaisa formula ke n square minus 2 whole square minus 2 इनके बाय खाने ना जी वो फॉर्मूला यूज़ खाई वीडियो फॉर्मूला यूज़ खाई खाने से n square minus 2 whole square minus 2 n value बस सुनिए लो n value तो 3 n value 3 यार बा n value 3 इनके 3 जोड़ी 3 square minus 2 whole square minus 2 इनके बस 3 square इनके 9 3 square 9 तो 9 minus 2 whole square minus 2 9 minus 2 इनके बस 7 वो square तो यहाँ देखा square minus 2 इनके 7 square इनके 49 minus 2 इनके बस फाइनल 47 ओ भाई बाक्स फाइनल जा वो फॉर्म ना शॉर्ट बैक इनके फॉर्मूला यूज़ खाई दी एक्सप्लेन खाई फुंगना इनके बाय खाई ना जो एक्सप्लेन खाई फुंगना इनके हम हाइके मा खाई ठीक है ना दी ठीक है अब के बाहाय ना दी if 1 x plus 1 upon x equal to 3 then x power 5 plus 1 upon x to the power 5 equal to this
जों स्क्वायर खायखा क्यूब खायखा पावर 4 खायखा ताके पावर 5 निफ्राय बाहाय नायनायदि पावर 5 निफ्राय अ तो पावर 5 देबा सिगां स्क्वायर नि खायफैनाय दो स्क्वायर x square plus 1 upon x square equal to bisa mana formula ke bahay om hai pro ke formula bo use by from ke n square minus plus minus tu ide baro plus to mana mangai formula ke minus sini rule by do sini rule ke bahay plus tong khang ke equal to minus ingka bisa finance sini ro n square ke 9 minus 2 ke 7 phagira kaisa 7 do almost 7 te kaisa jung to 5 phaina nang kaisa 2 kha te kaisa 3 ma khane 5 to khaina nang ba cube ta ba cube khai x cube plus 1 upon x cube equal to this mana formula ke bahai cube ni frog formula bahai n cube plus to minus minus 3n okay solve khai bano n cube bangke to 3 square minus 3 into n to 3 cubes itu orang 3 cube square 3 cube mungkin besar 3 cube besar 5 27 3 cube mungkin 27 no 3 cube saya 3 no 3 times multiply kali 3 into 3 besar 3 3 is 9 3 9 is 27 minus 3 3 is 9 27 ini sih 9 minus saya kan 18 5 omong ke 1 omong ke 2 irom kita bahaya kayaknya last one ke omong bahaya mana multiply kayaknya stabo o 7 by 18 ma answer ma ada bang 7 into 18 minus 3 makanya besok banyak 126 minus 3 mungkin besok baik 123 ke 3 le bahaya phaika 3 le bahaya phaika bahane ni rokoni mano ke 3 bahaya phaika ta bunai de nono khai khoni solve khai जों बाहाय खायखा कायसा के स्क्वायर खायो कायसा के क्यूब खायो हेदे बा जों आंसर के बाहाय के ना x power 5 plus 1 upon x power 5 के नांगे दे बा kita बाहाय खाय बरनो खाय फंग दि सॉल्व खायो x square plus 1 upon x square into x cube plus 1 upon x cube equal to this x plus 1 upon x square in value besma khasang 7 into omani value ke besma khasang omani value besma khasang 18 omani value ke 18 mano into 18 siam into 18 tau ombai mano khaidi tola same mengke tabang sakani power plus into khaidi x square plus 3 x power 3 into x power 5 2 plus 3 into 5 do plus tap omong by omono into 5 besang nai x square plus 1 into to x square into nai tola ke besang x cube to plus take omoni pai han samong take omoni omong by omong besang nai 1 into x cube unke x cube tola ke to x square take omong by omong by umo Mr. 1 into 1 okay 1 Mr. x square plus x square into x to the power 3 okay x cube okay Mr. तो same okay sakani power plus 9 okay x power 2 plus 3 okay 5 equal to 7 into 18 okay 126 kat khayita bo besoro x kai ni bisingo kaisa kat omno nai kaham ke sob khai function ni bahai bo x 5 plus x square means bahai by x into x cube means x mang na kai tham or the same x cube means x kai tham
x square means x into x plus 1 by x power 5 equal to 126 ये काट खाई दी x कैसे काटना नहीं कैसे काट ते कैसे x साकाने x कैसे तोलाने x अब तो साकाने x कैसे तोलाने x कैसे साकाने x कैसे तोलाने x कैसे के बस तोंग पास निरो x power 5 plus वो x कैसे तोंग फेरे बा x कैसे तोंग पा ओके 1 by x plus और के बस तोंग सी x कैसे तोंग सी ओके x plus 1 by x power 5 equal to 126 ओके बस सिनिरो अमोनी वैल्यू बस तोंग सिनिरो अमोनी वैल्यू बस माखासे बनि वैल्यू ओके क्वेश्चन बस तोंग आदि क्वेश्चन x plus 1 upon x equal to 3 ओके जों बनि वैल्यू और जगह बॉक्सेस नहीं था x plus 1 upon x ओके 3 ए यमा है 3 5 x plus बनि वैल्यू ओके 3 वो 3 बाय के 5 के वो जगह नहीं यमा x plus 1 upon x ओके 3 बनि वैल्यू plus 1 by x equal 5 equal to 126 equal to x power 5 plus 1 upon x power 5 equal to 126 minus वो 3 plus में यहाँ थंग के minus तो बस फाइगा सिंगल तो चलो 126 मिसिंग हो minus थंग के 123 ये हमके आंसर फाइनल रिजल्ट हमके 123 आंसर कॉलम में सॉल्व खाई के कॉलम में नहीं हने बांगे निरक शॉर्ट के खाई दी बाही के कैसे स्क्वायर ने दिखलाई दी कैसे के क्यूब ने दिखलाई लास्ट ऑफ 3 माइनस खाई 0 तो माने था jn वो jn तो माने नो बेलो नो माइनस खाई ओके तो हम बुझ सकना है था खायो असम